Chalash inyo azak chapin asun saun sakbet un kabachotsie tiu COVID-19 o coronavirus. Alsbe hapis de bachotsie. Kamla uchu manata asuh at COVID-19 o at shamal on tuk tsoh sunkat. Huncha pichachit la chaqap tuk chapon o la uchap ambet hel tuk alcohol. La kash tuk kapal, ye la uchap en tu akon, ye la uchap en tu chus balip, nikush la ela shano sho la shaol. La kush ilash, la ok animal pultina as la eshbu itzah. Asoh la uchi la kash tu mal atimal behet na el hit katsonga atine. La chita kabal metro ashol tuk umal ushchil as la chita bambe mah palati umpahte. La chita atinash tu mal atimal be wen kachumal asoh la uchi ashkush la amen umal chukubal. Tuluwa la tsoh nebash o la tis nebash mah chit batsie bahue tani hua kap tambia chelep o tan umah la sut as tuluwa mata bambe tu sute la sute bete sholchis. Asoh yena chola sheba mete il chita molo nile tu tach al molo balchiche. O laval, laval, o tu o laval, kabingil. Tu kashlan 15-17 o 15-40. Kamla vulbevila tu mal achom tu kapal be atpe tu COVID-19 skat. Echnital u Organización Mundial de la Salud ile la chitab ambe amah palsi tulubala atinash katsumal ushil be atbe tu chom skats. Yel ba mah palsi ni kush babatse la kane tuluba atash katsumal achom. Asoh lekush ba mah palsi ben ambe yak chitlakone shochis aso chotishi la chae as la uchap amet umpahte. Huncha pichachit la chaqap tan shapon tuk hel o tuk alcohol. Tuluba atash katsu achome o chala. Tuluba yesh nap anat, tuluba an nap ane, as tuluba mata anata tal. Tuluba yesh na chane, tuluba mata tsatu chukubal, as tuluba tsil tu akap. Aso la uchi la hetzelelu achome katsun katatine. La chit okash ilil tiu achome, tiu wala ili, nimal pulti na ala tuka, as la chitech echupale vela lochon tibi tichahile. Al chitpane ba yesh pilla kanon un katetsu achome eche un kabilahe, un kabipichele, un kabisupalie, as tu un katoksame. La chitacha un katetsu achome as yesh pilkush la pamen. La chit ele kamon kabe ni kanu achome as la chita hosritan a tu cloro. Asoh la nimshu achome as yelich olviti shebane, la ucha molone tu tach al molo balchiche. O laval, laval, o tu o laval, kabingil. Tu kashlan 15-17 o tu 15-40. La alash wetse kam lapane as kati chap emmete. La okash ilil tion ka atine, la ele moyel shamal onk as chahak, mopan kushi sheban chahak, moyel tzoh as chahak umpahte, aso atumahun kachome bak as chahaki, la ucha molone tu tach al molo balchiche. O laval, laval, o tu o laval, kabingil. Tu kashlan 15-17 o tu 15-40. Ti akat otzilo kamuwena palebe as la alash wetse kan lap ammete. Abitsi ubuku kabok Alianza Maya para la Salud.